malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Dagiti natay ken Kristo, agungar sabtendan tuti Apo, ket tayo nga si Biblia, maitayab tay apag darikma, ammok angan nganin, Jesus umay manen, lalabit arabi, ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Ti Biblia isuting karina, awanen tuken lidliday, umay mang tedrag sa kental na, ket lulwa po na senan tupay. Ammok angan nganin, Jesus umay manen, lalabit arabi, ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Ti Biblia isuting karina, awanen tuken lidliday, umay mang tedrag sa kental na, ket lulwa po na senan tupay. Ammok angan nganin, Jesus umay manen, lalabit arabi, ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen. Ammok angan nganin, Jesus umay manen, lalabit arabi, ibigat ken malen, matmatanyot nga to, umayan ti Apo, ammok angan nganin umayen.
nagbiro jay langit. Awan pulos, di uray maysa, agbalin kangatuan sakripisyo, amang subot ken manglapsot dito'y biyak ko. Saan lain kay bantay nga kalbaryo, saan lain kay krus nga kayo, saan lain kay anagang ni Jesus. Uy karawa na pukaw nagtunog, nagsagaba, lupay kunana, ama saan kuma. Dinamet, biniling angheles na, dito'y ima, parupenyo, kay kailansa. Saan lain jay bantay nga kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagang ni Jesus. Tuy kararwa na pukaw Wen pudno managbasulak nga tao, diyak binigbigbig ti Apo dito'y biyag ko, bukod nga pagayata ti tinungtungpal ko, agingga nagsagaba anakaro, ijay meten at imangadap iti Apo. Saan lain jay bantay nga kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagang ni Jesus. Tuy kararwa na pukaw saan lain jay bantay nga kalbaryo, saan lain jay krus nga kayo, saan lain kay agnagang ni Jesus. Tuy karawa na pukaw imo, tuy karawa na pukaw imo, tuy karawa na pukaw imo. O Jesus, Ama nakabalin, ti ayat mo, awan pulos ti umaspin. Parabor mo, adi agpatengga, iso ti ragsak, ken obog ko'y biyag,
Jesus kin ka agyamanan. O Jesus, napudno agayen, agnanayon, amapang namnamaan. Manipod pa'y sinmangbay kakanya, napaneknekan asikalaen, ipudno apatap nekan. Sikatiman ang isalakan, mangay aywan to'y kararwak, nateper nga sa riketket, lulong tinti bagyo tibiyag, sikatiok o kiragsak, amang mangtep tiliw-liwak, sikati ari inkinapuno, Jesus sikati aming ko. O Jesus, napudno agayen, agnanayon, amapang namnamaan. Manipod pa'y sinmangbay kakanya, napaneknekan asikalaen, ipudno apakap nekan. Mangay aywang to'y kararwak, nateker nga sa riketket, dodong tengti bagyo tibiyag, sikatiok o kiragsak, amang mangtep tiliw-liwak, sikati ari kinkenapuno, Jesus sikati amin po. Sikati ari kinapudno, Jesus sikati amin ko. Sikati ari kinapudno, Jesus sikati amin ko. Agbyag tayo kumaiti pamati, panagdwadwa kumaiti intay iwaksi, iti panagayat ti Diyos ket naindaklan ken nasudi, palas bangin kumay tintay panagserbi, entay kumamet panagbiag iti inaldaw, saksi ti biag mo iti enka ikablaaw. Sa uken dagiti aramid mo analimpyo, ayat kumati Diyos tin ka iyam-amu. Sa uti Diyos inaw
Sa uti Diyos, inawat mo parang langit, tungpalbiag mo. Anak di Diyos napili, ket agbyag ka iti pamati. Agpaidalan kumaiti Diyos anaasi. Sa uti Diyos, inawat mo parang langit, tungpalbiag mo. Anak ti Diyos napili, ket agbyag ka iti pamati. Agpaidalan kumaiti Diyos anaasi. Agpaidalan kumaiti Diyos anaasi. Nalabas di aldaw, nagbaliw ti tawen, ngambiyag mo isobay laen. Kaanong to ayan, diin ka pa nagbaliw. Kaano nawawanan ti tiyempo, itan ti oras, itan ti tiyempo, apa ng kaliko, dakas ngaramid mo, itano itang gayem ko. Awan magunguna, oray matagikwa, dayaw kun kinabaknan, no maawan mo, kun mapukaw mo, pamatim nga napaten, itan ti oras, itan ti tiyempo, haba ng talikod, dakas ngaramid mo, itano itang gayem ko. Nalabas ti aldaw, nagbaliw
titawid ngembiyag mo iso bailaan kaano to ayan diin ka pa nagbalik kaano no awan ti tiempo itanti oras itanti tiempo apa ng tali ko dagos ngaramid mo itano itang gayem ko apa ng tali ko dagos ngaramid mo itano itang gayem ko Lubong ket pada sena ang penet di kararwa ang biro ka dito lubong ket di met masarakan awan puno apakap neka ingat ragut di masyarakat ni Jesus laing makapnek kararwa ni Jesus laing makapnek kararwa isulaing makabalbalin di biyag mo ikang nakatpuno at hala ayat ragupay inayon na ni Jesus laing makapnek kararwa uray at dati kinabak na kendayaw magunod mo ken ka awan ni Kristo awan talnan et abiyag mo duni patay ket umawag to awan sorbit kinabak nang mo ni Jesus laing makapnek kararwa ni Jesus laing makapnek kararwa isulaing makabalbaliw
Tumangadak ken kapu ketiak kasko to'y araw ko itaasim kinayat mo inakitalik to'y asok ko araw ko itaasim kinayat mo nakitalik to'y asok ko ngarod po Diyos apuken ka inak dawaten daytoy adipen mo Allah kakakibigin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapnog talinain ang bukod mo laing. Ngarod o Diyos apukan ka, inak dawaten, daytoy adipen mo Allah, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapnog talinain ang bukod mo laing. Kita imam, ipatay mo, tukawin, signet tibiyag ko, sikalain, di banus ko na agturong kinapuno dagita imam ipatay mo pagawin signet tibiyag ko sikalain di banus ko na agturong kinapuno ngarod o Diyos apukan ka inak dawaten daytoy adipen mo Allah ikakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapnog talinain ang bukod mo laing. Siya sinuak malagit mo malinampay ka di aming nasusulat ko agasam ka nida o Diyos na po pasahadwen kinakurapay ko siya sinuak malagit mo marinampay ka di aming nasusulat ko agasam kanida o Diyos na apo pasahadwen kinakurapay ko ngarod o Diyos apukan ka inak dawaten daytoy adipen mo Allah ikakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapnog talinain ang bukod mo laing. Ngarod o Diyos apukan ka inak dawaten daytoy adipen mo Allah ikakakibinin alain ka tarabayin alain ka saranayin tapnog talinain ang bukod mo laing.
minsan kadin nga nalipatan. Ti ayat ko ken kang awan ninggana, ti anak ko ket natay gapuken ka. Tumakder ka ket agdayaw ka, di nga kita enti problema. Lagi pem dragiti kariken ka, yeg mo amin kanya dadagsen ta puson at tuya ikan to panawan. Pinili ka kas may sana hadipen ko nga mangibingay iti banghelyo. San nga dagiti makita ti pagtalkan, iti pamati ituloy mo naman na. Dingalinggen ti dimek ti demonyo, nga mangupay ken mangidep tayat mo. At tuloy ka tadandanin di tiyempo, aging gamalpas biag muto'y daga kanon truman ikan to panawan. You're listening to Adrian Dragon YouTube channel. Agyaman na ti ayat mo ama, ti kasing awan patenggana. Nagnutrago daytoy kararwa, pinunasang amin ragit ti lulwa. Uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawag lataken ka o apo. Agtuluyag nagserdiken ka ama, tiyak agdandanagen at datalnat nagen. Agtaleka di nakto panawan, uray adu ti pagpadas ti biag ko, agdayawag nataken ka o apo. Agtuluyang agserdiken ka ama, tiyak agdandanagen at datalnat nagen. Agtaleka di nakto panawan, agtaleka di nakto panawan, agtaleka di nakto panawan.
senang Mangpanag ti karawang Agdirog ka dito'y lubong Ending masarakan Awan pudno nga pakapnakam Hanggat apo ti masarakam Ni Jesus laeng makapnakararwan Ni Jesus laeng makapnakararwan Isulaeng makabalbaliw Bigyan mo Ikan nakatpudno nga talna Ayat rago painayan na ni Jesus laeng makapnakararwan Urayat dati kinabak ng kendayaw magungod mo Ken awan ni Kristo Awan talna di tabiyag mo Doon ipatay ket tumawag to Awan serbit kinabak nang mo Ni Jesus laeng makapnakararwan Ni Jesus laeng makapnakararwan Isulaeng makabalbaliw Ibiyag mo Ikan nakatpudno nga talna Ayat rago painayon na ni Jesus laeng makapnakararwan
padamag ayat iti Apo lumaminsan tattao di damangikas kaso yen adalata di mabendisyonan agbandendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay kasatek uray baybay panawak kay pamilya espiritus mansuro kanya tet ko amit nga biyag ko agpali bendisyon yak nga mo mga sabati na nga to mangibingay ayat iti Apo uray maysa panagpasol mabalbaliwan yaman ekunay binak na aramatan agbalin bendisyon isulaeng paggeto uray na nga tunga bantay kasatek uray baybay panawak kay pamilya espiritus mangsuro kanya intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon agbalin bendisyon isunaeng pangged ko uray na nga tunga bantay lasatek uray baybay manawak pa'y pamilya espiritus mangsuro kanya intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon intet ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon. Inadake
bagyo malpasen at tayat ka manen at tayat ka akan kagilan jay tangata sumapat ka dinadakit aray wanita pagtayat ka akan kagilan pagtayat ka akan kagilan jay tangata sumapat ka dinadakit aray wanita pagtayat ka akan kagilan pagtayat ka akan kagilan pagtayat ka akan kagilan pagtayat ka akan kagilan. Ikapay na umagayen, ita ka malinga alamiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agpasbatul ka, agpanpanunot kan sakpay nga mala daw ka, madangkan tapod no madalan, talikod am day tapag pagpasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan, kunam agsikakit Kristiyano, biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipa kong babam day tabagin, nesus siyasit kam, sikayat mo ket maalam, ket abiyag mo mabal kaliwan, agpanpanunot kan
kayo itiyako. Tapno intay mapagserbyan ikinapudno kenasantuan. Ito Kristo na pumi ubong tibiyag ken kaasi dagsakal na ken liwliwat inted mo kada kamuama. Agyaman kam ken kako iti dakkel kayat mo indisyon mo enti parabu mo kada kami nga anak mo. Hintay nga ron agmay-may ka mangipukaw itinaganap panagdayaw en palagyaman hindi syunay na in palaang. Agyaman kang ken kako iti Di panagayat ti Diyos, siyak pulos sa marupot, inaldaw marikrik nakiin nagpanagiyat, umay man ti todo, talgawin no bagyo, dintuag balbali tiyapo. Nagimbag, yak serbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak, kadinuman napapanak, kadinuman napagnaak, Espiritong kanayon na sumipsibay kanya, sumang testifika, talnaken pililiwa, lumabay daket sa rigna. Nagimbag, yak serbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbag, yak serbi ti
balasiw, awan ladingin. Jay balasiw, awan sakit. Ket nagranyan, laaging init. Ket awan ton asang
mangpangita nagtungpal ka itikros gapot pasun ko aging kaititanen hingga jay tanganan itas ay kunagan mo. Itas ay kunagan mo. Ako ikanta daya mo. At to'y karito'y biyak ko. Kinsalakan na kang ako. Inmay ka dito'y dagang mangpangita nagtungpal ka itikos kapot pasun ko aging kaititanen hingga jay tanganan itas ay kunagan mo. Itas ay kunagan mo. Ako ikang nagdaya mo. At to'y karito'y biyaro. Insalakan na kang ako. Inmay ka dito'y dagang mangpangita nagtungpal ka itikos kapot pasun ko aging kaititanen hingga jay tanganan itas ay kunagan mo. Himay ka dito'y dagang mangpangita nagtungpal ka itikros gapot pasun ko aging kaititanen hingga jay tanganan itas ay kunagan mo. Itas ay kunagan mo. Itas ay kunagan mo. Itas ay kunagan mo. Anain ba iti Diyos tayo? Binaliwat na to'y biyakin puso. Uray dagdayo atut ba kurangan para burnay tay pagsanggira. Mayari ti panag singisi itidi kanayon nga mangted tinang naman nga ti puso tayo kenrik na agtulong nga agserbiken kuana natanok ka o Diyos napudno kalaunay iti ayat mo awan makapada lubong man marunaw agdalek gamiken ka uray awan tonay to'y abyan.
kalang iday daya iti mangted liwliwake saranay manak para burden manang nga asin inawat na kaakas mangisalakan mi natanok ka o Diyos naputno kalaunay iti ayat mo awan makapada lubuman marunaw agtaleg gamiken ka uray awan tonday tuy abyan natanok ka o Diyos awan patinggana sa ungken kariming kam pagkamangan iti tunggal rigat baligya kanayon awan ti problema nga awan iti solusyon ibileng mo marik nami itakenak nanayon natanong ka o Diyos. Nasarak ako ni Jesus gayem manaimbang isog kaim nasan dito'y kararwa isog piliryo titanak na pudaw naranyag makapnek kaya mo nakit nasuruten tayo di sa uti apo iten nati lawag ti dalan no pagayatan na di tumpalen tayo iso di na tayo may bayan tila talek ken ti panagtulnog isulaen ti dalan amapan ken Jesus awan tu ti ulep anyaman asipnget tani Jesus isu ti silaw awan meti danang liday weno pute luar pana titay sinaan tila talek ken ti panagtulnog isunaen ti dalan amapan ken Jesus amin nga dagsentay rigat masagaba sumpapa